penons escrive, perag escrive, agare on eus dijoloed, den ispicial di hortos pen da ben, gant sonjou splant deus un tu, droch deus un tual, hag emon o vont da lavar der un tamm bien, pe sa chanjou a petawa bue ar pot. Charles, Jules, Joseph de Gaulle, pegur e oa Yano, a zo ganad meus ket lavar ar ze c'hoaz, et triver 56 a tregon, 1837, Raymond Bell, hein, déjà, Barz Valenciennes, et Norse Brohal. Ida da oa anvet Julien de Gaulle, Yvan Joséphine Maillot, a goa deus Dunkerque, n'ar etu deus Antarnons Brohal. Hag ar familh neus klasket sevel skolioù, ur bansillon, da zigemer bugale, da ziskide trao, d'ober skol de, hag ben a fi neus ket gre berz ar skol, hag et ar skol d'ar strad, echu gant ar skol hag o deus ranket diloja, chéri ar skol da zigenta diloja a mont da baris. A Charles Avrohal oa nemet trimis, pa ebe c'hoar vezet an drama, da larde yaouang tre, trubulioù, paourente ar familh, diloja mont da baris. Red e lavar ma meustra, o deus bevet gant paourente, hag gant ar linvejou, pegur e oa klan Charles Avrohal gant ar poliomélite. Setu perag, meus lavar da mai, ya, Paris neus deske brezona, ka tout, ya, ben a fin, urvej digouet Paris, neus ket chanchet l'er gwech bet. C'hoant en efe bet beaji, mont betek Breizh, Tristol, pegur e oa intanet ga Breizh, neus ket galet mont da Breizh gwech bet. Aouzet en eus da mai meus kozet de skendal retrekelti ek Saint-Brieuc, le congrès interceltique de Saint-Brieuc, gred en eus vardro a tout, mais deus abel, deus Paris, ne ket deut, naleke beaji, naleke bale kalz. Setu, an drama a gont kalz ie vi kompren an den. An den ben a fin pegur naleke mont davet an dut, neus klasket laket an dut davant davetan. Setu perag e oa e darren pret gant ur berntud eskrive lizer ou a bep seurt d'ur berntud, hag e oie ur berntud o vont da vel d'ane a Paris, pa oin Paris. Setu penons en eus bev. Julien, ida da oa klan ie. Setu ben a fin o deus bet diez a manchou. Na e paourente, klanvet, a koulskoude oa ur familh a dut desket. Tud hag a oa o doa c'hoant, hag a oa intanet ga an istor, hag an a lenegez. An tad na gret studioù bar skol ar chartou, l'école des chartes. Da larede, o skol l'erm vedesket labouret var dorn skridou koz, kompren anea, biskriv a pep tra, setu oa ket forspiou an tad. Hag en oa skrivet ie leverioù, hag en oa skrive penadou barz journalioù ie. Setu un den barz bet ar skian, deja, un tamm bien. Hag Ivan, a oa ur vaouez a feiz, hag a skrive ie var journalioù katolik ur bern penadou. Setu gant ade Charles Avrohal, barz ur familh vel se, hag a glaske beva di var neubet, med bepret, o renem jonjal, o prederia, o klask Montpellor, barz ar studioù. Pa oa Paris, e oet Charles Avrohal barz ti ar jesuistet, barz skolach. Hag tamm a tamm en eus kavet var l'er labour ur vicher, barz prefeti département ar Seine, la préfecture de la Seine, hag etiker Paris, goude. Mais na kedem da val e kalz, hag e gise e houne idambara ben a fi. Bon, lavar em eus katolik da galon, legitimiste de oa ie an dutse, a boueze kompren tout an traouse vi kompren ie perag en eus choazet trei izelou, Charles Avrohal, var zu Breizh. Perag Breizh, pegur e vele e barz Breizh, ul lec'h
l'erma wa chomet, valeur yukos, diffif. Pawa, justoire, ar modernisme, ag antra au chinch et brohal, ag hein wa jongedéen, vfb moyen, da justoire, mir à tout ar valeur youssé, tradition, les mœurs familiales, la trauvelse, en ur zistrei da vreiz, ag o labourat vid difen breiz ag ar brezon. Handalen ourpen a derm a peus ranskrivet des galak ganta. Le temps n'est pas favorable au maintien des vieilles mœurs et des idées traditionnelles. Un invisible niveau semble se promener sur la vieille Europe. Les caractères s'abaissent, les esprits, abdiquant toute énergie propre, cèdent à des influences qui leur sont habilement imposées. Toute originalité de costume, d'opinion, de langage tend à disparaître. La foi aux vérités humaines s'affaiblit en même temps que la foi aux vérités divines. Patrie, indépendance, liberté, droit historique, fidélité sont des vieux mots un peu lourds peut-être, que l'on conserve encore parce qu'ils ont été pendant des siècles l'objet de respect des peuples. Le désordre habite la tête du méchant. Les âmes d'élite se sentent prises d'un dégoût et d'un ennui profond et les foules courent en troupeaux pressés à la poursuite des jouissances matérielles. Ahé, déjà, epeus un tomik ton Charles Avrohal ag isonjou var peta klaske Charles Avrohal bars breiz.